serve Zimbabwe in the office of President. Help me God. Robert Gabriel Mugabe yabaye ministre w'intebe icyarimwe na perezida wa mbere wa Zimbabwe, akaba icyago umwanzi ndetse ukwiye kurwanyirizwa kure no kwicwa mu gihe byari kuba ngombwa. Uyu ukaba umugambi karundura washyizwe imbere n'abanyamerika, abanyaburayi byagera ku Bwongereza aho akaba umwanzi nomero ya mbere, kubera ko kuri Bwana Robert Mugabe ubwe abongereza barabanzi n'icyago ku banyazimbabwe, kuko imbere ya za kamera ngo yumvaga yiteguye gufunga ibipfunsi no gutana mu mitwe n'uwari we wese washakaga guhangana nawe. Don't ask stupid questions. Okay, but then say what you would like to say, sir. Please. But we are not a British colony. Come on. You must know that. Tell him again. Right. Tell him again. We are not a British colony. Tell him again. What have the British to do with Zimbabwe? Who are you? You bloody idiots. Ku Banyafrika uyu Bwana Mugabe akaba intwari, umucunguzi, indwanyi nyayo mu guharanira kwigenga kuzuye kw'Abanyafrika na Afrika yabo. Yakaba umugabo wavugaga atarya indimi iyo byageraga ku kuvugira umugabane wa Afrika. Rimwe ati, We don't mind having and bearing sanctions banning us from Europe. We are not Europeans. We have not asked for any inch of Europe or any square inch of that territory. So, Blair, keep your England and let me keep my Zimbabwe. uyu kandi akaba umugabo mu gihe cy'ubutegetsi bwe Zimbabwe yibereye mu bihe by'ibihano by'ubukungu kubera imirongo migari mu bukungu, politike n'imibereho y'abaturage yahezaga abanyaburayi, by'umwihariko ku kibazo cy'ubutaka. Hakigera ku butegetsi yahise yambura ibikingi abazungu akabiha abanyazimbabwe bene bwo. Ariko Robert Gabriel Mugabe ni muntu ki? Umugabo wiyemeje guhangana n'abazungu kugeza we ubwe ku giti cye yivugira ko adakunda kurebana n'abazungu. Mumuzi hwiki ikaze muri kino kiganiro aho tugiye kurebera hamwe udutendo n'ibigwi byaranze Bwana Robert Gabriel Mugabe mu guhangana gukomeye n'abazungu n'uruhare yagize mu kubaka urugendo rw'Abanyafrika mu nzira yo kwigobotora ubukoloni bw'Abanyaburayi. Nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyo ni World Today. Muriteguye? Niba mwiteguye kadutangire sasa. Imyitwarire idasanzwe ya Bwana Robert Gabriel Mugabe mu bihe by'urugamba rwo kubohoza Zimbabwe na Afrika muri rusange. Ni umugabo waranzwe no kudahishura urwango yari afite abanyaburayi mu mbwirwaruhame zigiye zitandukanye mu bitangazamakuru, aho ataryaga indimi mu kuvuga ibintu uko abyumva adaciye ku ruhande nk'abandi banyapolitike. Nyuma y'uko Zimbabwe imaze kubona ubwigenge, Bwana Robert Gabriel Mugabe yagize uruhare mu gutera ingabo mu bitugu ibindi bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino muri Afrika mu kwibohora no kwigobotora ubutegetsi bwa gikoloni hagati y'imyaka y'1970 kugeza muri za 90, atanga intwaro, inama na diplomasi aho byari bikenewe. Mu gihe cy'ishingwa rya Afrika yunze ubumwe, Bwana Robert Gabriel Mugabe yagize uruhare rugaragara mu gufatanyiriza hamwe n'abandi barwanashyaka b'icyo gitekerezo nka Bwana Colonel Muammar Gaddafi, Kwame Nkrumah, Kennedy Kaunda, Samora Machel, Julius Nyerere n'ayandi mazina yari akomeye hirya no hino muri Afrika. Muri iyo nkubiri yo gushyira Afrika yunze ubumwe, kenshi Robert Gabriel Mugabe yumvikanye adatinya kubwira abo mu burengerazuba bw'isi ko yari icyo gihe ngo Afrika yigenge, Abanyafrika bagira uruhare mu kugena icyerekezo cyaho bifuza kujya. Aha Bwana Robert Gabriel Mugabe yari mu muryango w'abibumbye UN. Ubwo Mugabe yageraga ku butegetsi, imyumvire ye yari uko abaturage ba Zimbabwe bagomba kwigobotora umukoloni w'umwongereza kandi ku buryo bwuzuye, bakamwambura buri kimwe ngo ubundi agasubira aho yaturutse uko yaje, cyane ko ntacyo kuri Bwana Robert Mugabe ngo abazungu bazanye ngo uretse ubusambo n'ubusahuzi mu gusahura umutungo kamere w'Abanyafrika badasize na ba nyirawo. Ubucakara bw'agatuna bwene n'ikiboko ngo cyatumye Abanyafrika ngo amavi yabo agomba guhora hamwe n'ibirato by'abasebuja aribo bazungu. Ubwo Bwana Robert Gabriel Mugabe ariyumvira arangije mu kiniga n'agahinda ati abazungu.
mu mujinya mwinshi niko guhera kuri babandi bari barigabanyije ubutaka mu bikingi byahoze ari bya ba sekuru babo, abambura ubutaka abusubiza ba nyirabwo ari bo Bazimbabwe. Abandi bazungu abahambiriza vuba na bwangu mu masaha abaze 48 gusa ngo babe bavuye ku butaka bwa Zimbabwe. Izi zikaba politike zanenzwe na benshi. Abanyamerika n'ubumwe bw'Uburayi bamurundaho ibihano by'ubukungu. Ingendo za bamwe mu bayobozi muri Zimbabwe zirakomirwa, ubundi ubukungu bwa Zimbabwe burahananuka busandara hasi ku itapi, amafaranga atagaciro ku kigero kitari cyarigeze kibaho mu isi, ku buryo bwana Robert Mugabe yahoraga yihanangiriza Amerika n'ubumwe bw'Uburayi bamushyiriyeho ibano ko bakwiye kuba baterwa isoni n'ibyo bakoze. Mu mpera z'ubutegetsi bwa bwana Robert Gabriel Mugabe ubwo yarashaje, ubutegetsi busigaye mu maboko y'umugore we, kugeza aho bwana Nelson Mnangagwa ku nkunga y'Ubushinwa byarangiye n'ubundi ahiritse ubutegetsi bw'umukambwe bwana Robert Gabriel Mugabe. Gusa nawe yiyemeza kumurinda inkiko zo mu mahanga kugeza yitabye Imana ku myaka 92. N'ubundi witabye Imana tumva neza abazungu nabo batahwemye kumurwanyiriza hasi hejuru. Soza ndabizi ko wumvishe byinshi ku mukambwe bwana Robert Gabriel Mugabe wabaye intwari ku Banyafrika, ku rundi ruhande akaba icyago ku bafite uruhu rwera. None twibaza ibyo bwana Robert Gabriel Mugabe yakoreye abazungu muri Zimbabwe mu gihugu cye byari bikwiye? Ugize igitekerezo siga ubutumwa muri comment. Ubwo nanjye reka nsose gutya nkubwira ngo ntuzigera na rimwe wicuza guhitamo kubana natwe. Nge nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Tubonane butaha. Ciao.